apa ya? Tadi mau apa ya? Oke, thumbnail. Baru ingat saya. Bentar. Aduh. Mari gas langsung. Kita bermain FIFA. Ipswich Town, chasing the glory. Aduh, filenya lebih besar daripada 2. Aduh, tar lucu. Sabar, saya. Aduh. Export image, dimensionnya very high aja. Tidak perlu ultra. Kegedean, soalnya kalau ultra bro 2,22 MB. Coba lagi. Nah ini bisa nih. Udah. Kualitas gambarnya harus diturunin, cok. Kenapa gua akhir-akhir ini ngomong cok mulu ya? Heran gue. Mana ini thumbnail belum muncul nih. Manusia-manusia, warga-warga juga belum pada muncul. Oke, kita tag Discord dulu, bro. Mana notification? Ini dia. Portman Road will be packed. Wih, keren. Oke. Send. Dah. Hashtag 17. Mari kita gas langsung. Biasanya sudah ada yang ini, sudah ada yang 60 fps bro, mantap sekali. Dah. Ayo. Sebelum mulai, kita cek office dulu ya kan. Basic tasks have expected in signing Samorsi. Aduh, mohon maaf basic task, mohon maaf tidak bisa, reject. Tapi bagus buat Samorsi, jelek buat kita, tidak bisa. Mohon maaf, tidak bisa. Samorsi masih penting sekali. Dia kapten kita. Terus, oh ya ini. Development plan. Squad apa aja deh. Stats. Welton 1,3 juta. Ini Edmondson 2 juta gajinya, buset deh, mahal-mahal juga. Scott Wayne 6 juta, Bell 16 juta. Value-nya. Sorry, bukan gajinya. Astagfirullahaladzim. Value-nya ternyata. Oke dah. Tadi mau ngapain? Team development. Ini tidak bisa nih yang sudah ada speedometer kayak gini nih. Ini udah kelar kah? Oke, ini coba kita development plan ininya, weak foot-nya kita naikin, coba weak foot-nya bisa nggak? Weak foot atau skill moves, weak foot, skill moves aja dulu deh. Ndaba coba kita naikin skill moves. Ya walaupun jarang dimainin sih Sindaba ya. Kapan saya mainin Sindaba? Baru balik kan dia dari habis dipinjem. Oh ini dulu nih, defensive work rate-nya dulu. Enggak deh, skill move dulu deh. Yang penting kalau begituan mah bisa saya kontrol sendiri, Pak. Aduh, kenapa nge-lag nih?
Mana? Skill moves. Lah, yang mana, Cok, skill moves? Loh. Sebentar. Kok tidak ada? Saya tidak bisa naikin skill moves dia, Cok. Ya udah, defensive work rate dulu deh. Skill movesnya tidak bisa ditambahin. Elkan Beget, weak foot tentunya. Nggak, skill moves nggak perlu. Weak foot kita tambahin. Weak foot, ini dia. Ini tidak bisa, ini sudah telat. Wolfenden, boleh. Masih muda ini Wolfenden. Apa iya bener kayak gitu? Nyebut ininya, nyebut defensive work rate nya naikin. Sip. Terus Aspi tidak perlu. Ando, oke, boleh. Defensive work rate tentu saja. Oh, udah high. Berarti weak foot-nya. Weak foot. Sip. Habis itu Edmundson. Edmundson 71 ratingnya. Oke. Bisa ganti-gantian sama Olvenden nih. Kita center back banyak banget loh. Defensive work rate boleh kita ini naikin. Kang, Anda saya naikin defensive work rate-nya saja jadi high. Pokoknya center back harus high semua. Defensive work rate-nya tidak boleh. Apa itu low, medium? Tidak ada. West Burns, skill moves kita naikin skill moves si West Burns. Bisa kan? Oh, nggak bisa loh. Ya udah, weak foot aja dulu daripada nggak dilatih. Sip. Terus Vincent yang defensive ini udah nggak bisa ini. Harper boleh weak foot-nya kita naikin, atau defensive work rate-nya dulu. Defensive work rate dulu deh. Enggak deh, weak foot dulu deh, lebih penting soalnya dia center defensive midfield kan passing tuh. Kalau passing cuma bisa satu kaki, ribet juga bro. Terus ini weak foot. Buset, weak footnya cuma 2 bintang lah. Anda mau ngapain? Latih dulu. Itu masih muda sih, masih 18 tahun. Dobra, ini baru pada balik dari ini sih, loan. Apa? Ini attacking work rate atau skill moves. Nah, winger dia. Elmizoni lagi dipinjem. Nah, ini dia. Ini salah satu pemain yang kita promosiin dari akademi. Mana lagi nih? Skill moves, mungkin skill moves atau attacking work rate. Skill moves. Oke. Tom Carroll, Samorsi kita naikin weak foot-nya. Weak foot kaki kirinya. Ini. Nah, playmaker. Nah. Terus Lee Evans. Ini harus iniin satu-satu gitu loh. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Memang serunya di sini, Pak, ngelatih pemain. Weak foot, attacking work rate aja. Weak footnya udah bintang 4 soalnya. Udah aman lah, bintang 4. Edwards tidak bisa berkembang lagi. Ini kenapa nggak bisa berkembang lagi sih? Dia saya tambahin tuh, dia nggak bisa berkembang lagi loh. Dia nggak bakal bisa naik nih. Kenapa nih? Padahal umurnya masih 24 tahun. Sony Aluko masih cedera Anda, ya Allah. Aduh, pada turun loh, lihat loh. Oke, ini Rizzo development plan. Saya boleh naikin attacking work rate-nya supaya high. Ayo. Skill move sudah bagus, attacking work rate. Nah, habis itu weak foot baru defensive gak perlu sih sebenarnya. Tapi gak apa sih. Scott Wine, skill moves-nya naikin. Dia winger, tidak bisa gocek-gocek, dribbling jelek. Buat apa? Oke, skill moves naikin. Terus Gareth Bale ya boleh skill moves-nya.
Atau attacking work rate-nya dulu deh. Attacking work rate itu sudah tidak bisa karena sudah tua. Overallnya pasti bakal turun. Oke. Simpson. Oh, masih naik. Oke. Ini juga tidak bisa. Jackson entah kenapa nih. Colney Bond. Skill moves bintang 5, weak foot bintang 5, attacking work rate high. Buset deh. Keren sekali Anda, Colney Bond. Excellent. Excellent. Defensive work rate udah. Oh, tidak ada. Ya sudah, balance. Mau naikin apa lagi dah? Norwood. Norwood boleh attacking work rate-nya kita naikin. Tidak bisa naik lagi, Cok. Udah tua juga sih, udah 35 tahun, Cok. 31 tahun. Pigot lagi dipinjam ke Brentford. Sheffield. Sheffield satu kasta di atas kita loh. Ya, semoga saja dia punya ini. Dia dapat jam terbang. Oke, sip. Terus apa lagi ya? Oh, Jackson boleh kita loan list. So, kita juga ada Simpson juga kan. Terus mana lagi yang bisa di loan? Ini juga nih loan aja nih. Loan. Harper boleh. Harper jangan ya. Ini aja. Oh, udah dinaik, udah di saya add. Terus Wolfenden kah kita loan? Burgess kita loan. Ini dia kita jual aja deh. Burgess atau ini ya, Donacien ini ya. Kalau gue bilang sih Donacien aja. Kita jual. Itu yang ini nih, Donacien. Saya tidak tahu nyebutnya gimana. Selamat malam Bang, selamat malam. Muke apa tuh? Muke Polos Official. Siap. Ndaba Pene ini buat pelapisnya Pene. Terus right back apakah aman? Buset, center back kita banyak banget, Cok. Kang kita loan aja. Loan saja. Ini Vincent yang sama West Burns bisa ganti-ganti. Di center midfield ada Tom Carroll sama Morsi, Lee Evans. Oke, udah aman sih. Left wing cuma ada Edwards, tapi kita bisa masukin Scott Wine ke left wing sih, bisa. Oke, taruh. Main di PC atau di PS, Bang? Di PS. Saya main di PS4. Kita pindahin ke left wing dulu. Mana? Left wing. Nah, ini 2 pekan. Oke. Mumpung masih cepet, 2 pekan itu hitungannya cepet. Oke, sip. Mari kita training. Latihan. Loh, kok nge-lag, Cok? Halo, nge-freeze nih. Woi. Sepi amat nih. Ya, gimana, bro? I'm glad you decide to put me up for sale. To be honest, apa tuh? Dia ngomong apa tuh? I'm looking at option. Add option. Okay. I'm actually good. Okay. Thanks, boss. I think loan. Oke, sip. Dah. Oke, ini chat-chat dari para pemain. Halo Om. Ya ampun, Anda kemana saja, Mas? Kemana saja Anda? Sudah lama tidak kesini. Oke, kita friendly match lawan Lugano. Oh, beda. Bukan. By the way, Gareth Bale udah siap buat main belum ya? Kita lihat. Oh, belum. Ini masih belum datang nih Aspi sama Bale. Ini kita sudah bukan beli sih, kontrak mereka berdua buat main. Sibuk banget gue, ya ampun. Jadi wakil presiden emang. Jangan aneh-aneh Gil, sumpah Gil, ya Allah. Bahaya. Oke, kita kasih kesempatan buat yang belum main.
Jackson gak usah dibawa. Wolfenden boleh main. Nggak usah dah. Ya deh, boleh deh main deh. Anda main boleh deh. Ganti Bagot. Terus yang belum main siapa lagi? Siapa lagi yang mau main? Burgess. Oke, nih. Boleh ganti Edmundson. Bagot gak usah dibawa. Gak usah bawa ini. Hlatki. Yo Allah, salah cok. Sebentar. Welton boleh lah ya. Sekali-sekali tidak main. Ganti mana tadi? Nih. Ndaba boleh kita bawa. Nih, Anda tidak usah. Sudah, segitu aja ya udah. Ndaba boleh main deh. Udah. Gua ngerjain being tugas Arif dulu yuk. Nanti pas kelar sini lagi aman santai bro. Jadi sambalado dong bang. Apa sih ya ampun. Gil udah Gil, jangan gitu Gil. Aneh-aneh aja ya. Harper boleh main. Oke, kita kasih kesempatan yang belum main. Mana lagi center midfield. Dengar kan? Aduh, Marchetti, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan Anda kesempatan. Training dulu Anda. Gua live dulu ya, jarang up. Hah? Maksudnya? Sambalado, Ibu Jenderal baru di penjara. Aku sangat senang sekali. Aku sangat senang sekali. Ibu Jenderal siapa, Cok? Hah? Ibu Jenderal siapa? Oke, kita main, mari. Waduh, buset. Crossbar challenge Anda. Tahun berapa ini crossbar challenge? Nah. Aduh, dingin banget ya, hujan ya. Oke, mari. Kita main di mana ini? Di World Stadium. Apa itu? Stadion mana ini? Sebentar, saya ngecilin suara dulu. Bentar bro. Ngecilin suara, takutnya double. Audio device. Nah, yuk mari. Botani. Kick off babak pertama di European International Cup. Lawan apa ini? Lugano. FC Lugano. Entah tim dari mana, saya tidak tahu. Botani. Oh, buset, jangan ngantuk aja. Buang. Sip. Custodio. Aduh ya ampun, nama sulit sekali. Aliseda. Amora. Aliseda. Dibayang-bayangi oleh Lee Evans. Aduh, saya udah lama gak main nih. Udah 2 minggu gak main beginian, cok. Hajrizi. Ya, masih high press. Enggak high press banget sih. Hanya menutup ruang. Ya kan. Main aja di belakang, Mas. Ya, main aja di belakang coba. Kagak maju-maju ini bola. Oke. Masih dipegang para pemain FC Lugano. Dapat Harper. Aduh, Harper. Ya. Terupas langsung. Yes, dapat. Bon. Anjir. Kagak masuk, cok. Kirain saya masuk itu. Brr. Nice try. Itu peluang emas pertama kita padahal. Kirain gue masuk, cok. Astaga. Bagus. Ayo. Kasih Lee Evans. Lee Evans kasih ke tengah. McColney Bond. Kasih ke kanan ada West Burns ke tengah. Lee Evans. No, salah passing. Astaga, salah pencet, cok. Malah pencet segitiga. Custodio. Masih membawa bola. Kita lihat Custodio mencari rekannya. Ya, kasih ke Selar. No. Laki, astagfirullahaladzim. Apa itu Anda, cok? Ngapain Anda? Ya, sudah, tidak apa-apa.
Tidak apa-apa. Coba lagi. Yang main pemain pelapis. Ya, ingat itu. Perlu diingat. Walaupun pramusim, tapi kalau bisa menang kenapa harus kalah? Supaya kita punya jam terbang lebih buat pemain-pemain yang belum dapat kesempatan. Edwards. Edwards. Lee Evans. Ke hasil kiri. Scott White shooting. Yes. That's it. Kacamata mencari-cari. Ya, Scott White digebok gawang dari FC Lugano. Bagus sekali passing. Harusnya ke tepis. Ya, harusnya ke tepis. Cuma tendangannya kencang, jadi ya itu dia, masuk ke dalam. Botani, Aliseda, 1-1. Ipswich Town menyamakan kedudukan. Asik, gila. Seperti komentator Aliseda. Kasih ke tengah, ada Stellar. Aliseda. Custodio. Botani. Ya, ayo. Dapat Wolfenden. Dapat Edwards. Yes. Latki, hati-hati jangan sampai bikin Stellar. Botani. Dapat Mbak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tolong. Sip, dah. Info banteng yang gak nyeruduk, Bang. Banteng apa ya? Banteng PDIP nyeruduk gak? Kayaknya enggak deh. Ziegler. Hajrizi. Custodio. Langsung overtop langsung. Kasih Omura. Awas loh, handball. Hati-hati handball. Scott White ke tengah. Lihat Edwards lari. Aduh, Harper. Passingnya, Cok. Ya bener lah. Passingnya tidak sebagus Lee Evans. Kasih Lee Edwards. Tom Carroll shooting. Astaga. Edwards shooting. Weak foot dia tuh. Gak bisa tuh. Aduh, padahal udah bagus banget tadi fake shotnya tuh. Fake shot tarik ke belakang. Ya, coba lagi. Tidak apa-apa. Masih punya peluang kita. Burgess bagus juga dari tadi loh. Mainnya loh. Scott White. Ya. Kasih lagi ke Scott White. Crossing. Aduh. Nice. Nice try. Aliseda uset. Westberg sampai ke tengah-tengah, Cok. Botani. Masih Botani. Kasih ke Stellar. Botani. Utak-atik bola. Stellar kasih langsung tadi ke Custodio. Hampir saja masuk. Sayang sekali belum beruntung Anda. Lee Evans. Langsung kasih McColney Bon. Ayo Bon. Oke, santai. Main lagi. Botani. Seda. Astagfirullahaladzim. Gila, keren sekali dia. Bisa seperti itu. Wah. Ayo. Saya. Menit 45. Masih ada 45 menit tambahan lagi di babak kedua. Ayo, Cok, maju. Astaga. Harper. Kasih Scott White. Ayo Scott White. Bisa Scott White. Dapat. Oke. Half time whistle. 2-1. Ipswich Town tertinggal. Atas FC Lugano. FC Lugano tuh tim mana sih? Bentar. FC Lugano.
Football Club Swiss, Liga Swiss ternyata. Oke. Liga Swiss tuh berarti sama ini ya, Young Boys. Iya benar, Young Boys. Ndaba kasih Tom Carroll, masih memainkan bola. Sabar saja. Ai, salah, cok. Telat saya skill moves-nya keluarin ya. Bagus Wolfenden. Ya. Ya, ayo. Bagus Edwards. Shooting langsung. Yes. That's it. Mbappe. Menyamakan kedudukan kembali. Ipswich Town 2-2. Mantap sekali. Scott, aduh, nanti dulu ya Rizzo ya. Rizzo nanti dulu. Ini masih saat-saat genting nih. Saya butuh menang soalnya. Tidak boleh ini. Edwards mencetak gol penyama kedudukan. Lavanshi. Tadi sih komentatornya bilang gitu. Alizeda. Coba press, yuk. Aduh. Botani. Selar. Ya. Aduh. Cok, tolong. Aduh, Latki. Aduh, dari tadi nggak ada save loh dia loh. Latki, tolong. Jangan seperti itulah. Ayolah. Masa 2-3-2 jadinya. Aduh. Ayo, pindahkan bola ke kanan. Ada Westburn di sana. Lee Evans kasih ke Harper. Colney Bond. Kasih ke Ndaba. Masih Ndaba di sisi kanan, sisi kiri. Aduh, Custoido. Dapatkah Westburn? Tidak dapat. Kirain saya mau passing dia. Selar. Aliseda jaga wingernya. Scott White dapat. Astaga. Botani. No. Baru dibilang oke, kita coba roll pemain. Kita tukar pemain. Oke, Samorsi boleh masuk. Terus Rizzo boleh masuk gantiin Scott White. Elkan nanti saja. Ini Edmundson nanti. Udah Pene. Vincent Pene boleh deh, Pene masuk deh. Gantiin Daba. Dah. Itu ya dulu. Berapa orang tuh? 4 orang ya? 4 apa 3 tadi? Oh, 3. Sip. Buset, Muci masuk kiper itu nomor 1. Kok nomor 1 sih itu? Coba lihat musuhnya deh. Mereka ganti nomor 1, cok. Masukin nomor 1, bro. Tuh, Muci. Tapi pemain tadi. Buang. Ya. Langsung mengamankan. Ya, Samorsi dapat handball sit. Ya. Mari, lanjut. Harper. Kasih ke Westburn. Dapat dong. Alalalala. Tom Carroll kasih ke Pene. Oke. Harper. Selar. Aduh, awas sayapnya itu. Oh, enggak. Aman. Aduh, sayap, awas. Sayap, cok. Aduh, kan. What did I say? Sayap. Oke, Latki, mantap. Ya. Ayo. Anda kalau performa Anda bagus selama pramusim, baru dipuji ya. Kebobolan langsung. Kayaknya emang bener Welton deh.
Itu buat kiper ini aja, kiper cadangan. Kalau misalkan Welton kenapa-napa. Tapi harusnya nggak kenapa-napa sih. Edwards kasih ke tengah. Harper kasih ke West Burns. Masih West Burns mencari rekannya dia. Harper shooting. Nice shots dan good save tadi. Itu bagus banget tendangannya. Dung. Tak. Sip. Peluang yang sangat baik itu. Botak ambil. Tak. Sundul. Alamak. Masih W. Langsung ke depan. Harper. Aduh, tidak dapat Harper. Selar. Lovridge. Alah lah. Lo. Tolong. Oke, sip. Sepi nih, nggak seru. Gimana ya, mau gimana lagi? Saya tidak bisa apa namanya, cara membuat rame ini. Sip. Tom Carroll. Overtop langsung kasih Rizzo. Ayo, aduh, overtopnya jelek banget. Mending DC ya. Saya tidak bisa. Saya streaming dulu. Ntar aja malam. Okay. Ini Simpsons kayaknya harus kita kasih main deh. Yaudah, Anda main di sayap saja ya, Simpson. Kayaknya ntar deh habis ini. Aduh, tidak bisa kalah ini, Cok. Minimal seri lah. Kalau masih mau bertahan. Asik. Alamak, Jang, tak ada yang merapat. Astaga. Muci. Selar. Alah, sayap sononya kosong tuh. Untung aja. Ayo counter. Ayo, Samorsi. Ayo, terus. Mokol nih, Bon. Ayo, Bon. Alah. Gila lu. Kayaknya yang kompetitif mode-nya harus dimatiin deh. Apa udah dimatiin ya? Kayaknya belum deh. Tom Carroll. Ayo Samorsi. Aduh, ya Allah. Penalti, Cok. Oke, sip. Peluang buat kita. Udah pojok kanan atas aja. Anjir. Kurang skrip apa itu, Cok. Astaga, bisa ketebak ya sama dia. Bon, dapat. Elah. Aduh, Harper, ngapain Anda, Cok? Oke, dapat. Buset. Ngapain Anda itu? Ya. Edwards. Ayo, Edwards. Shooting. Nah, lo kemana itu bola? Astaga. Halo, kakak. Halo. Arka. Udah kalah. Tidak apa. Respect kepada pemain. Sudah berjuang. Terima kasih. Lagi-lagi musim lalu kita gagal di group stage. Gagal di group stage ini kan. European International Cup juga kan. Oke, gak apa. At least kita sudah mencoba. Halo kakak. Hai. Seteramah amat. Oke, ini dia. Sudah ada yang nawar donation sepertinya. Mari. Kayak 640.000. Aduh, naikkan dikit lah, bro.
Memang sudah di atas value-nya sih, cuma ya boleh lah ya kita naik nego-nego tipis. Yuk. Aduh, anjir dingin banget, cok. Ya, bapak-bapak ini mau tawar menawar. Ayo, mari Pak duduk Pak. Bang lu bisa kan bahasa Inggris, gue mau ngechat pakai bahasa Inggris saya. Santai bro, santai aja. Anda juga bisa sambil belajar kan? Oke, propose new transfer fee. Coba 700.000 lah ya, coba 700.000. Anda kalau kemahalan bilang, jangan langsung di cancel, Coba. Noh, diterima 700.000, oke. Good deal. Gak apa, donasian. Kita juga apa namanya tidak ini dia. Dia bukan pemain penting di Ipswich juga. Jangan ngomong gitu. Sakit banget hatinya berarti kalau dibilang bukan pemain penting. Maksudnya udah ada Aspi, ya kan. Kini good afternoon, Mister. Oke, asik, Mister. Jason, ya, saya tahu saya tidak lolos ke semifinal European International Cup, tapi musim lalu aja kita juara kan, juara EFL League 2 kan. Jadi ya sudah. Mari kita berjuang di EFL Championship. What should I say? Saya tidak tahu. Terserah Anda. Gitu gak sih? What should I say? Apa yang harus saya katakan? Oke, ini Joan Bernat, Jordi Amat, Sandy Walsh. Aduh, saya lagi nggak butuh right back udah banyak banget sama center back. Amat Diallo, Yusuf Demir, Sulaiman Abdullahi, 1 juta doang. Oke, terus Cherky. Hah? Ryan Cherky has been approached by Fulham OL apa anda? Olympic Lyon have received an offer of Ryan Cherky itu yang ini apa namanya, an interest in signing. Ini udah ini udah kan. Sabar dulu. Heidenheim ini siapa? Atletico Tellers. Bukan, Heidenheim ini 1846. Sabar dulu, sekarang saya masih deal dengan negosiasi dulu deh. Jangan deh. Saya tunggu kabar dari yang satu lagi tuh, Atletico bla bla bla. Sip. Nah, habis itu kita ganti ke Jackson loan over. Caden Jackson. Ayo, yang bener ngomongnya. Atlanta United, klub MLS. Oke, loan to buy. Ya, boleh. Santai aja ini. Value-nya 425.000. Coba kita 550.000. Kita tawar. Gua doang yang nonton. Ya, sepertinya. Saya juga nggak tahu ya. Tiba-tiba muncul kan. Asik. Wih, ini generik, pelatih generik. Karena MLS tahu deh kenapa. Good to see you. Accept loan with option to buy. 2 tahun. Ya sip, nggak apa-apa juga sih. Accept 2 tahun. Gajinya 2.000 kan. Kita bisa hemat sampai berapa? Oke, 40-60 masih oke lah ya. Masih oke. Transfer fee 450.000 sesuai sama inian dia. Coba 550 ya. Naik ke 100.000 nih. Atalanta United masa ngapain duit. Ayolah.
Bang coba weird scam. Saya tidak main pakai center attacking midfield. Begitu mudahnya negosiasi di game ini. Kenapa mudah banget ya? Waktu itu waktu negosiasi Yusuf Demir, buset, sampai berapa menit itu negosiasi. Oke. Ini boleh kita ini ya deh. Coba ini yang 750.000 mau nggak ya? Kalau 750 mau, ya kita ke Heidenheim nego dulu. Liverpool sama Brighton jam 9 malam. Oke, mari duduk. Hari ini kita negosiasi banyak nih kayaknya nih. Good to see you. Thanks for coming. Why don't we get started? Ayo duduk. Duduk kek. 670.000. Anjir, kenapa itu, Cok? Coba 750 mau nggak? Kalau mau ya lepas aja lah 750.000. Oke, dia nggak mau. Oke. Coba 720. 720. Tuh, saya kurangin. Kalau 700.000 ya sama aja dong berarti. Anda mau dapat atau tidak? Oke, sell on clause tidak ngaruh. Sell on clause 28 tahun. Kecuali masih muda. Tidak apa-apa, saya naikin sell on clause-nya. 700.000 nih, last offer. Dah, terakhir. Mau enggak. Dah, ya sudah, tidak mau, dadah. Woi, FIFA yang baru yuk mainin. Emang ada FIFA yang baru? FIFA yang baru apaan? FIFA 23. Buset. Itu inian isi dulu tuh. Anu, apa namanya? Aduh, kenapa Elkan Beget cuma 80 sharpness-nya? Coba yang ini deh. Reset player. Aduh, nge-lag banget ya. Kenapa nge-lag lagi nih dah? Simulate all. Sip. Ada FIFA 23. Ya ampun. Anda boleh beliin. Bisa kali beliin. Saya mah tangan saya selalu terbuka untuk orang-orang yang berarti oke. Oke, ini udah kelar berarti. Mentornya development plan. Kok mentor sih? Dan West Burns naik ratingnya jadi 70. Tadi kan 69. Enggak ding, nggak tahu deh. Nggak bisa naik lagi nih skill moves. Weak foot tidak bisa naik lagi. Ya sudah. Will continue to monitor his performance level going forward. I believe he may have the capacity or reach the physical and technical level we expect from him. Oh, berarti udah mentok, tidak bisa dinaikin lagi. Oke, itu kejual tuh. Dapat 500.000 kita. Bentar deh. Saya masih penasaran sama yang free agent. Free agent ada siapa lagi ya? Coba search player. Ferreira ST Odoboku CM. Tidak. Saya tidak nyari pemain lagi. Sudah cukup. Profitnya turun, Cok, soalnya. Ini kalau saya lagi nyari yang gratis aja. Abdullah Al-Dawsari. Oke. Oh, enggak ding. Salem Al-Dawsari yang bagus. Abdullah Al-Saleh. David Alba, ya Allah, kirain gue David Alaba, Cok. Astaga. Angel Algobia. Tidak ada. Jakob Arak. Nih jersinya Crystal Palace tuh, gue liat. Mana lagi? Ini potensinya bagus, cuma saya tidak pakai. Tidak akan saya pakai. Baldwin tuh MK Dons kalau nggak salah.
Sip. Saya tahu tuh. Mana lagi? Tidak ada. Nanti DCK aman. Serah. Oh, bentar. Juan Bernat tadi. Wait a minute. Kenapa ini, Cok? Bukan. Juan Bernat. Bernard lagi, Bernat. Nah, ini dia, 29 tahun, left back. Oke, left back. Oke, ini menarik. Gratis. Gajinya berapa? Gajinya tidak ada, NA. Oke, sip. Boleh kali ya kita negosiasi dulu nih, Juan Bernat nih. Boleh kali. Mana Juan Bernat? Mana Anda? Paling bawah, sip. Oke. Gas beli, bukan beli, ini sign. Ini kontrak. We can approach this player directly. We'll have to offer a wage between 24.500 sampai 39.000. Bentar. Kalau misalkan kita lihat di team sheets, rata-rata pemain kita gajinya berapa? Takutnya tuh ada yang jomplang. Yang Bel kemarin berapa dah? 16.000 ya kalau nggak salah. Oh enggak, ada yang 25.000. Aspi berapa Aspi? Aspi 28.000. Ya, sip, tidak apa-apa. Berarti transfer hub langsung. Coba kita nego gajinya ya. Katanya sih bisa di 24.000. Tapi kita coba tawar 20.000 deh. Approach to sign. Kalau mau DC bilang yuk, gue main FIFA dulu, aman. Gue sampai malam kok. Ini streamnya sampai malam kok. Mari, selamat datang, Juan Bernat. Great to have you both here at last. Please take a seat. Oke, krusial, of course, krusial. Oke, kalau misalkan ini Juan Bernat bisa bisa masuk ke tim kita, bisa kita daftarin. Musim ini kita bawa tiga pemain bintang, tiga pemain uh 1 tahun 2 tahun lah. 2 tahun lah, oke sip, 2 tahun fine dia, tidak apa-apa. Terus tidak perlu pakai release clause. Gaji recommended wage kita coba di 24.000 deh. 24.000. Soalnya Bell aja signing bonusnya boleh 100.000. 150.000 deh. Dah. Submit. Add bonus boleh. Tidak usah deh. Submit dah. Signing bonus 150.000, gaji 24.000 per pekan. Apakah Anda mau? Oke, dah. Deal. Tidak overprice, harusnya tidak overprice. Dengan duit 24.000 plus 140.000 dapat Juan Bernat, worth it banget. Apalagi kita butuh left back kan. Left back kita nggak ada abis. Kemarin Thompson cabut, Cok. Sekarang left back udah nggak ada. Siapa coba left backnya? Pene. Berarti kalau misalkan Juan Bernat masuk, si satu lagi tuh siapa temannya Pene? Ndaba ini bisa kita loan. Kontrak expiring in 12 month. Sip. Training day. Merry-go-round apa itu? Fuck off. Tidak. Merry-go-round. Pergi jauh-jauh sana. Through the gap. Ini aja. Hard header. Sepi banget ya El Haq. Ya, memang seperti itu. Bagaimana? El Haq.
Ndaba, thanks bos. Sama-sama. Main sama-sama aja, pesannya apaan? Thanks bos. Oke. Ya 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 ya. Sama-sama sama-sama. Haven't work out how you. Oh enggak nih, bukan ini. Monthly scouting. Scout. Bolehlah kita sign dulu nih. Banyak nih. Oke, yang enggak ini jelek nih. Rilis. Nah, gitu-gitu aja. Rilis. Ya, ini potensi 85 apa ini Anda? Rilis. Anda juga rilis. Pergi Anda. Ini 44 tadi tuh, mana tuh? Alah, rilis. Bye. Rilis. Bye bye. Rinaldi 55 tidak. Bye. Ini 59 Poli tidak. 57 nih Savage nih, ya Allah. Masih 16 tahun sih. Kita lihat perkembangannya lah ya. Teman-teman lu mana yuk? Aduh, tidak tahu saya. Kurang tahu bang. Beliau ini sangat anjrit. Inggris cuma dapat segini. Ya udah. Oke, kita coba cek youth development. Mungkin episodenya emang lagi ini sih. Lagi apa namanya? Lagi nah. Youth. 5 tuh tiba-tiba. Oh iya. Yustaf. Bukan Yustaf. Ntar dulu, itu lagi nganggur ya, 1 biji ya? Oh alah. Setup. Anda cari di Inggris aja udah. 9 bulan. Ya 9 bulan. Oh udah ada yang di sini. Anda coba cari di Skotlandia kah? Coba cari di Spanyol. Anda cari di Spanyol. Ya. Oke, udah ada Portugal. Ya ada. Terbang. Bye. 5 tuh tiba-tiba. 3 lagi ini. Sip. Kita, waduh. Liverpool kebobolan, cok. 1-0 nih. Astaga, ya Allah. Klopp, ada apa ini? Jurgen Klopp, halo. Astaga. Oke, ini Humphries. Ini -4 tuh dia tuh. Merry-go-round. Anda jauh-jauh merry-go-round apa sih? Caper banget, cok. Merry-go-round. Advance. Ini lagi bosen. Ini bakal bosen. Iya, saya tahu ini cuma ngelatih pemain. Bakal bosen. Dikit. Ya paling ya 10-20 menit ke depan doang. Twine possession change option. Oke dah. Scott Twine. Kita ganti change position. Jadi left wing. Yes, mantap. Sekarang kita naikin skill moves. Skill moves Anda baru bintang 3. Dah. Apa tuh? Kok gak ada? Oke, Kera sama Dea. Saya tidak tahu. Teman-teman Anda. Sip, training day. Ya, reset player. Ini kita. Oke, udah. Apa ini? PN development schedule. Berarti sudah tidak bisa di oke, serius. Oke, udah mentok, berarti udah mentok. Apa ini? Djurgårdens Lorenzo Marchetti on loan. Oke, Marchetti boleh lah ya, boleh. Kita negosiasi lagi. Nah, ini sepanjang 10-20 menit ke depan bakal banyak negosiasi seperti ini nih. Sama ngatur-ngatur pemain. Itu tersembuhin batuk secara instan biar besok bisa ikut tanding. Batuk es teh. Waktu itu gue batuk apa sakit tenggorokan. Kalau sakit tenggorokan saya minum larutan langsung ini loh. Kan apa namanya, udah minum FG Trosis tuh udah 2 hari. Minum FG Trosis terus nggak sembuh-sembuh kan. Makanya
Habis itu saya coba minum larutan dong. Soalnya nalen tuh nggak enak banget pak. Langsung enakan. Ya, sip. Tidak mau dia. Saya saya belum mau ngelepas Marchetti kan karena masih 18 tahun, masih bisa buat ini. Buat investasi kita. Siapa tahu harganya naik. Batuk ya Allah nih anak. Ya. Batuk minum ini. Saya tidak tahu. Batuk. Enggak, jangan deh. Saya tidak tahu, bener, nggak tahu. Ntar takut salah ngomong. Advance. Aduh, Liverpool masa 1-0, cok. Lawan Brighton, lawan burung itu tuh, ya Allah. Ini loan to buy tidak mau. Sip, hahaha. Kapan lu ngomong kapan lu ketawa pakai hahaha? Good to see you. Ada. Ayo duduk kek. Mari. Duduk. Ya, enakan sofa gua. Enak lagi lah. Without buy option. Sejak apa tuh? Oh, tidak mau dia. Maunya with loan buy option. With option buy. Ya sudah, tidak ada. Nah. Ini dia. Sone Aluko return after injury. Astagfirullah. Setelah 7 bulan cedera. Ya kan, setelah 7 bulan cedera akhirnya dia bisa ikut latihan lagi. Sone Aluko kemarin waktu itu nendang batu dia. Buset deh. Dia yang nendang, dia yang cedera. Kenapa? Kakinya ketarik soalnya. Aluko boleh masuk di ini. Sip. Langsung -3 ratingnya. Aluko kayaknya waktu itu nggak 60 deh, 61. Pokoknya nggak 60, di atas 60 ya bener. Saat pertama kulihat dirimu pojok kelas, asik. Melihatmu bagai apa ya? Aku pegang apa tuh? Melihat senyumannya. Melihat senyum tipismu, asik. Tertawa bersamanya, asik. Freestyling kita. Nikah pertanda. Apa ya? Aduh, kata-kata saya kurang nih. Bolehlah Marchetti. Nikah pertanda. Ayo Sep, lanjutin Sep. Gajinya oke, sip. Tuhan tolong. Tuhan tolong, aku ingin dirinya. Lanjut apaan? Berikanlah ku kesempatan untuk miliki dirinya, asik. Rindu padanya, memikirkannya, merindukannya. nadanya nggak bisa. Namun kenapa saat jatuh cinta, sayang dia ada yang punya. Lah, itu mah lirik orang, Cok. Jangan lirik orang.
Jangan lirik orang, jangan lirik orang. Astaga. Dia ada yang punya, beda itu lagu orang, cok. Sama gua gak tahu. Keko lagi apa? Wih, 6 yang nonton, mantap sekali. Padahal saya cuma training doang. Oke, match pertama kita lawan Preston. Oke, sip, let's go. Apakah bentar, saya ngecek dulu apakah si ini bisa main. Si Gareth Bale harusnya sudah bisa main. Oke, pertama-tama kita pindahin Scott Wayne ke sini. Terus Edwards, mohon maaf Edwards, level Anda sudah menurun, sudah turun. Oke, Gareth Bale masuk. Cesar Azpilicueta masuk. Anda boleh Wolfenden, tidak usah dibawa. Azpilicueta ganti kok di sini? Ganti Alkan. Tapi Alkan ininya performnya lagi bagus. Performnya lagi bagus. Ya udah Le, ganti Alkan dulu lah ya. Alkan Anda mengalah dulu. Terus Juan Bernat, sip, 3 pemain bintang yang baru kita berdaftarkan ke tim kita. Dah yuk. Ku ingin ke rumah dia, enggak. Ku datang ke singgasananya, asik. Sedang berdua dengannya, aduh. Hati ini terasa sakit tetapi tak berdarah. Oh, ku pikirkan dia, doakan dia, imagine, mimpikan, bermimpi untuk bersamanya. Ku harapkan dia, memikirkannya, berharap untuk jadi miliknya. Asik, dapet cok. Wis, gila. Mantap, dapat itu liriknya tadi. Bagaimana cara menyembuhkannya? Aku lagi tiduran deh. Halo Dendry. Saya penyanyi tapi enggak. We have to be consistent with the player are good enough. Ke dokter. Tolonglah Tuhan, berikan penyembuh yang ampuh dan tidak ada penyakit lagi. Oh itu doa, kirain gue masukin lirik. Astaga. Hai Keko, buset dari tadi Allahu Akbar. Liverpool kebobolan lagi. Allah, 2-0 lawan Brighton. Elah nih, aduh. Itu lirik bangsat. Lagian penyembuh, tidak menjadi penyakit. Kirain gue lagi ngomong sama El. Aduh, Liverpool tolong Jurgen Klopp. Anda jangan sampai Anda dipecat. Anda pelatih bagus. Oke, Preston. Ini match day pertama kita. 30 Juli 2022. Musim 2023 2024. 2022 2023. Sip. Ku akan berdoa saat ku ingin dapatkannya. Dah play match yuk. Kasihan kebobolan. Papamu nonton. Suruh nonton. Kalau nggak dimatiin lagi TV-nya. Ya, bagus sekali Gareth Bale. Ini dia Gareth Bale yang saya sukai. Dar. Elah. Enggak kayaknya. Ya, set 10 gua keluar ya, aman. Santai. Bayangkan bila rimu penuh warna. Kapan ininya? Kapan match-nya? Semoga doaku kan dijawab oleh Sang Kuasa, oleh Yang Maha Kuasa. Kalau Jumat Sabtu gak nonton, sehingga aku jadi milikmu.
Lanjutin lah. Kemarin punya aku dinyanyiin coy lah. Namanya spontan ya. Ini dia para pemain dari Preston. Starting lineup dari Preston. Daniel Johnson, Sean Maguire, Emil Rees, Daniel Johnson, Ben Whiteman, Chet Evans. Uhui. Hey, bayangkan bila dirimu penuh dengan warna. Saya nggak ada ide gitu loh kalau spontan. Kalau Jumat Sabtu nggak nonton loh. Iya pas kalah sih, tidak perlu ditonton, percuma. Kalah 2-0, masih menit 21 sih. Ini dia starting line up dari Ipswich Town. Dan kita bermain tandang, main tandang. Ku lihat kau dengannya, ya, haha coy, uhui. Kenapa punyaku dinyanyiin? Ternyata kata-katamu semua bohong. Udah. Aduh, dingin cok. Serius. Teman-teman lu gak asik bang, kamu masa gak tahu lagu Mabuk Cinta lagu apa itu? Walaupun tar dulu saya lagi main, tar dulu, sabar. No, oke, Welton, I save. Walaupun kau membuatku nyaman hingga tak lupa kau hanya aku semua. Taulah masa gak tahu. Deng. Astagfirullahaladzim. Lagi enak-enak ya. Tang diserang kayak gitu juga. Astaga. Kayak beda ya, pakai Elkan Bagot sama pakai apa? Pakai Azpilicueta. Ini dia, Cesar Azpilicueta. Dapat ya. Itu dia. Cesar Azpilicueta. Tom Carroll. Cuman katanya nggak boleh lagu orang. Kau akan rasakan jika aku tak ada di sisimu lagi. Juan Bernat melakukan first touch-nya tadi. Tom Carroll shooting. Sit. Astaga. Itu rumput itu yang ditendang sama dia. Ho. Dah, boykot ho kata Ahmad. Hingga tar dulu. Liriknya pada panjang-panjang lagi ya. Whiteman. Johnson, Whiteman, Hutch. Ada lagu di Mabuk Cinta. Kudi Mabuk Cinta. Nggak tahu saya. Letson. Kasih ke Potts. Masih Potts. Coba kuasai bola, dibayang-bayangi oleh Juan Bernat. Masih Potts. Ke belakang lagi dia. Potts. Ke belakang. Ke tengah. Sayangnya. Maksudnya di Evans. Baik sekali. Gareth Bale, ayo lari. Sip. Ke belakang aja ya. Santai saja mainnya. Sip. Tom Carroll shooting. Di Evans dapat. Santai. Dapat lagi ya. Scott Wine. Masih Scott Wine.
Crossing Scott Wayne. Aduh, kenapa ke sono, Cok? Alah. Whiteman. Kasih ke Potts. Aduh, sayang sekali. Ledson. Johnson. Daniel Johnson. Oke, sip. Oke. Aduh lo gak boleh dinyanyiin di sini katanya, kalau lagu orang lain harus lagu buat sendiri. Sip, mantap. Betul sekali. Jangan lagu orang lain. Dapat bagus Edmondson. Dapat kayak dibuang sama Maguire. Oke, Westburn. No. Maguire. Whiteman. Maguire. Dapat Welton. Sip. Tengah kosong tengah. Ya. Scott Wayne. Kasih ke belakang. Ada John Bernat. Ke tengah. Sam Morsi, sang kapten kesebelasan. Kasih langsung long ball. Aduh. Oke, sip. Corner kick, please. Corner. Ya. Sip, saya catat. Kau akan rasakan jika aku tidak di sisimu lagi. Kau akan rasakan kesepian yang amat mendalam. Hingga kau lupa. Tar lo. Sip, saya catat. Keiko dia keluar. Ini masih 5 ya yang nonton loh. Gareth Bale, gol pertama. Mau salto dia, mau salto. Astaga. Jangan aneh-aneh. Sundul Sundulnya belum. Holy shit. Masih tercover Welton. Welton lagi. Penyelamat, save the day. 1D 1K udah keluar. 1K. Itu loh Ricky, udah di stok, sip. Maguire. Oke, ayo McColney-Bon. True pass langsung Scott Wayne, enak sekali. Ayo, terus. Fake shot. Ya. Finesse. Oke, nice try. Bagus itu. Bagus sekali. Mantap. Masih mengenai tangan kematian. Gareth Bale. Oke. Nice try. Tidak apa-apa. Coba lagi. Benda kecil apa yang bisa ngeluarin orang? Teko Jin. Lee Evans dapat lagi. Tanggung jawab Anda. Sip. Tom Carroll shooting. Yes. Strike to the bottom. Top corner. Tendangan missing gitu, gimana caranya yuk? Misang. Kotak R2. Finesse shot. Kotak R2. Let's go. Gol pertama kita di EFL Championship. Ini EFL Championship loh bro, kasta kedua Liga Inggris. Let's go. Salah jawabannya bel rumah. Oh iya benar juga. Benar juga. Ada benernya juga Anda. Apakah Liverpool akan jadi badut Premier League musim ini? Sepertinya. So Brighton aja udah kalah 2-0 nih. Halo? Kami butuh pemain. Kami butuh pemain. Nah. Ya, Anda nendang apa itu? Nendang angin. Pas mau nendang bolanya dicolek. Waktu hidup dinyanyikan, pas mati dikasih tepuk tangan. Musik.
Musik. The teams are ready to have a go at each other again as the second half commences. Hashtag 7 apa tuh hashtag 7 tuh? Here is Tom Carroll. Well read to ease the pressure. Jawabannya lilin ulang tahun. Hearing a goal has Musik juga bro. Musik dinyanyiin pas hidup, ya kan? Pas apa namanya, pas mati ditepokin, dapat tepok tangan. Di Evans, Bon. Oke, handsball. Hashtag style telek lah. Hashtag telek. Kamu tahu celek apa telek sih? Kamu tahu celek? Astagfirullahaladzim. Tidak masuk mulu penalti loh, heran. Tutor penalti KD. Iya, tutor penalti. Maguire. Renato Sanchez ke Everton. Aduh. Renato Sanchez ke Everton. Transfer confirm. Ledson. Kasih Earl tuh biji permata gitu. Gems. Tolek itu daun apa yang tidak pernah gugur? Daun-daun hijau. Gimana sih? Daun-daun berguguran. Daun-daun berguguran. Asik. Jatuh satu-satu ke pangkuan. Asik, gila. Nyambung aja lagi. Keren tuh, keren. Daun telinga. Haha. Mat, gua tahu pikiran lu. Maguire. Potts. Aduh. Abis ini kita lawan ini Nottingham Forest tadi ya? Sepertinya. Maguire itu berat tuh, Nottingham Forest. Johnson. Sip. Edmundson. Mantap sekali. Kasih Gareth Bale. Utak-atik bola Gareth Bale. Sprint ayo. Udah tua, cok, Gareth Bale. Aduh, udah nggak sekencang dulu. Ripley. Ayo lu. Aduh, hampir aja tuh. Kalau nggak ada orang itu, gol itu. Sip, corner kick. Aduh, Joan Berat udah capek aja deh. Oke, nggak dapet. Jangan sampai lu ya. Tom Carroll. Masih Tom Carroll. Masih Scott Wine. Oke. Lebih sabar lagi. Blazer masuk menjari lantai basah artinya apa? Tahu. Mana saya tahu. Maguire. Jadi kangen ini ya masa-masa waktu saya main God of War, cok. Banyak sekali orang-orang baru. Tom Carroll coba shooting lagi, mencoba mereplikakan gol pertamanya, namun gagal. Licin, bener. Edmundson dapat, inches away from his head. Ya. Lihat Gareth Bale, shooting Gareth Bale. Oke, kita coba ganti pemain, rolling pemain supaya semuanya dapat. Jangan sampai semuanya nggak dapat jam terbang nih. Lee Evans boleh di sini, Harper boleh di sini dah. Bagot boleh masuk ganti Edmundson. Rizzo jangan, Simpson aja masuk. Dah. Jangan sampai lu ya, gue tahu pikiran lu mau ngapain.
Apa sih MPL? The decision they have made is to make a triple substitution. MPL. Macan. Iya MPL. Josh Earl. Patrick Bauer. Johnson Let's yang bisa jadi mobil. Itu dia Alkan Bagot, should have noticed we had to cut Alex a bit the short man of to poise. confirm Barnsley did score in that game. Reece. We still have digging to do, trailing 2-1. Oh no, white man. It's a good-looking ball in behind. Ay, Welton, nice job, good job. Absen, ada Kera, ada Zidane, ada Dava, ada Arka, ada Joko, ada Widodo, ada Winda, ada Basudara, ada Miao, ada Auk, ada Prabowo, ada Subianto. Siapa lagi? Ada Reza, ada Arab, ada Afif, ada Yulistian, ada Dedi, ada Corbuzier, ada Coki, ada Perdede, ada Maaf, ada saya, ada Bebas. Promising. Dah. Ada, jangan deh. Udah. Itu. Sam Morsey. 10 minutes left for play. Nice. Aduh, John Bernard. Growing in the opposition camp. They can't get Anda kenapa? Kejar terus. Ya. for a throw-in. Just misfiring with the Kera DC aja ya, Mat. Naon sih hashtag 7 Mat Badot. substitution. Terus sama Mat. Terus jangan ampe yang ETTA aja. Yang tahu aja. And something has happened at the Kayan Prince Foundation Stadium. Ah. Exactly what? Let's find out. Tidak dapat lagi. Mundur. Tolong. Turun nih. Turun Anda. Sip. Good. Thanks as always. Simpson. Aduh, passingnya Morsi. Ayolah, bener lah. Losep. Pembohong. 8%. Reece. It looks promising. Oke. No. Tolong. This could square the game. Tolong. Anjir, kesetanan, Cok. Lawannya. Gila, menit 88. Has gone up. Offside. Not going to count. Offside. Terima kasih wasit. Terima kasih banyak wasit. Terima kasih banyak. Oh, kena pemain itu. Astaga. Pembohong. Oh, negara. Gue juga pamai. Apa sih? Pamai hashtag 7 tapi bukan fix goal. Udah mainin di belakang aja dah. Biarin ulur waktu. 3 poin pertama kita. 3 poin pertama kita. Ayo. Kemenangan pertama di EFL Championship, kasta kedua Liga Inggris, Gareth Bale. bersama pemain-pemain baru. Here on the Gareth Bale. and let's give credit to the defending. Sit. Wasit. Kiu. Wasit. Whiteman. Hei. Wasit. Udah, Cok. Sit. Ya. Is that Sudah. referee blows 1-0. for full time, and Kita it's a menang. victory Oh, for the Liverpool visitors. mencetak gol. Roberto Firmino. 2-1. Menit ke 39. Liverpool cetak gol. Mantap. Well, he caught the eye at times. Kotak It was amal digoyang-goyang, aku diramal jodohnya sama astaga. Dada, buah duren, buah kedondong, aku. Astaga. Anda tolong moderator. Tolong. Buset, Welton semua ini. Tiga-tiganya. Aduh, Welton lagi. No goal. Ini kenapa sih dia? Ke flag ya? Oh, di flag. hang on. The flag has gone up, and it's not going to count. Walah, untung ya Allah. Kesetanan nih pemain pada. It is. But hang on. Pantesan aliran bolanya kok rada aneh, kirain saya kena tiang yang sebelah kiri.
ternyata kena temennya. Beda selangkah doang. Ya memang langkah berpengaruh sih. Terima kasih wasit. Main bola sama Paulo. Oh, apa sih? Air cuka, air mata. Ayo mari. EFL Championship, lihat backgroundnya udah beda bro. EFL Championship musim lalu kita juara EFL League 2, EFL League 1. Let's go. Every player did his job. Oke, udah. 1-0 menang lawan Preston. Suatu kebanggaan yang bisa dibanggakan. Suatu prestasi yang bisa dibanggakan. Jangan tukar-tukar ngomong. Liverpool. Borussia Dortmund lagi main juga. Ini ikan hiu makan badak. Udahan atau lanjut ya? Lanjut lah. Jangan. Tolong kata-katanya yang indah sedikit. Jangan seperti itu. Jangan. Tolong. Arka tolong. Thanks very much. Tolong. Yang indah dikit. Sep, ajarin Sep kata-kata indah. Time out ya. Development schedule. I'm writing look what often done have been. Aduh, sudah pada tua nih pemain saya. Player chat. Hi Gaffer, thanks for listening to what I had to say. I really appreciate the chance to play while I'm in such good perform. Keep your feet on the ground. Enggak, malas gue ngantuk cow, belum sholat lagi ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Santai be, santai. Enggak nonton juga santai aja sih, enggak apa. Saya paling ngebacot sendiri. Russell rilis, pemain apa anda? Rilis nih juga nih wild, beneran liar coba pemainnya. You say I'm crazy. Sebenarnya yang benar-benar punya potensi tuh nih Boot, terus si Web. Ini nih pemain-pemain kayak gini nih. Nah ini, oke, ini boleh development plan-nya boleh kita pindahin ke skill moves mungkin. Ini dulu, oke, defensive work rate dulu. Ke rumah temen apa tuh? Masih naik. Oke, ini udah nih, Savage. Aduh, naikin apa lagi dia? Udah semua ini. Ya udah balance. Oke, kita bakal punya banyak stok midfield. Oke, ini skill moves-nya belum. Center midfield kita bakal punya banyak. Tulis, mohon maaf. Oke, ini weak foot boleh. Naikin weak foot. Jangan. Weak foot nih. Savage udah, balance ini udah, sip, udah semua. Captaincy Samorsi, ya bener, udah ada. Samorsi udah jadi kapten kok. Sekali lagi kayak gitu band permanen. Oke, ini Marcia itu loan out. Kang, loan over. Sip, tawaran masuk untuk Kang. 1 tahun negosiasi dulu ayo.
Mari kita negosiasi. Halo, assalamualaikum Pak, nasi goreng. jadi jadi inget itu ngeliat telepon. Pak, nasi goreng ya Pak, Bu Raji. Aku yang di band. 1 tahun accept boleh, no problem. Gajinya juga 430. Ya 460 udah lah ya, langsung gas. You say I'm crazy. Yuk. Berarti kita training lagi. Oke. Aduh. Bagot. Loan offer. Sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma saya tidak mau. Saya mau ngembangin Elkan Bagot sendiri. Tidak mau saya. Saya tidak mau minjemin bakat-bakat dari Indonesia. Itu bakat dari Indonesia itu Elkan Bagot tuh. Sip, training sepertinya paket 1 paket 2 nggak jauh beda. Jadi ya udah paket 1 aja yang main. Yang training. Sholat lo, mata gue udah 5 watt tapi belum sholat pula. Sholat lah 4. Ya atau enggak, kalau misalkan gue abis pulang les kan capek tuh, gue tidur Cok. Sholat isyanya kapan? Sebelum subuh. Sholat isyanya sebelum subuh. Buset deh, katanya belum sholat. Oke, bentar, kita coba. Saya lupa lihat ini. Bisa gitulah. Bisa dong, masih bisa kan sebelum subuh. Asal belum masuk waktu subuh. Coventry City, Brentford, West Brom Albion, West Brom Albion, Blackpool, Huddersfield, Watford sepertinya yang degradasi dari Premier League tuh Brentford, Watford sama Norwich kayaknya. Iya ada 3. Oke, kita masih di posisi 7. Watford di atas kita, tidak ada perbedaan poin. Dah, Reading, Millwall. Dan untuk tim promosi kayak kita dapat 3 poin di awal, ya bagus banget. Walaupun cuma goal difference-nya cuma 1 ya. Blackburn Rovers, Barnsley, QPR, Derby County, Cardiff, Sheffield, Wycombe. Waduh, Wycombe juga ikut ya, lupa saya. Sheffield, oke. Sheffield di bawah loh. Kita lihat ini dulu, kita lihat kalender. Masih oke, lawan Gillingham. Gillingham lah gampang lah ya, yaitu EFL League 2. Harusnya bisa lah. Tar lu. Ini ada manusia ada nih. Halo, Kak. Siapa tuh? Siapa ya? Yang bilang DC sepi siapa? Ya. Siapa yang bilang DC sepi? Sep. Udah. Saya mau lanjut streaming. Ngapa tuh? Ngapa ya? Oh si Dea. Kok Dea? Kenapa Dea, Cok? Kita main sore di Portman Road Stadium tentu saja. Indian kita. Home ground Ipswich Town. Aduh ngantuk banget. Tapi saya mau speedrun beginian. Gimana dong?
Buset, buset, buset. Belum turun kali itu bola sampai sekarang. Ya, bagus. Jarang-jarang saya dapat latihan kayak gini loh. Biasanya penalti dapat latihan. Astaga. Dor, ya, let's go. Ya Allah, ada netnya coba. Main badminton ada netnya begitu, buset. Wrong input, salah pencet. Lumayan latihan-latihan kayak gini seru juga nih. Dung. Bon. Ayo dah. Tanyakan sesuatu nanti gua nanti menjawab apa ya, nanya apa ya. Bang, gue udah jadi Pak Ustadz, asik. Mantap. Oke, match day kedua di EFL Championship. Saya masih belum bisa move on dari EFL League One. Match day kedua di EFL Championship atau Liga kedua kasta Inggris. Liga Inggris kasta kedua. Ini dia para pemain dari Middlesbrough. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Ini dia starting lineup dari Ipswich Town yang menjamu Middlesbrough. Tidak ada perubahan sepertinya. Masih sama saja bermain dengan 4-3-3 dari awal series ini, dari awal series ini. Ya, memang 4-3-3. Ini dia beberapa pemain baru, wajah-wajah baru seperti Gareth Bale, Juan Bernat dan juga Cesar Azpilicueta yang baru saja bergabung di Ipswich Town. Dan untuk pertama kali ya merasakan atmosfer dari Portman Road Stadium sendiri. Bagaimana suasana sense di Portman Road Stadium. Suatu kebanggaan bagi ketiga pemain tersebut dapat bermain di Portman Road Stadium. Asik. Saya bisa kayak gitu ngomong. Ngapain dia nelpon lu yuk? Kok dia? Enggak bukan dia. Ngapain ya? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Taverner. Dapat. Tom Carroll masih punya bolanya. Shooting di Evans. Tom Carroll shooting. Woi. Kasih. Bolanya mantul-mantul, Cok. Megi. Kasih Payero. Watmore ini Middlesbrough di posisi 18, harusnya kita bisa membantai-bantai ini tim. Astaga, West Burns. Tolong kakinya dikondisikan, West Burns. Iki Pazu. Dapat, yes. Thank you, Tom Carroll. Ayo, gas terus, gas. Lari. Ya, kasih Lee Evans, kasih Gareth Bale. Ya, Scott Wine, kasih belakang dulu, santai saja. Tidak usah buru-buru. Kasih ke kanan. Gareth Bale. Seorang wanita jika apa tuh, anjir. Terlalu. Oh no. Bagus Edmundson. Gila, bagus banget itu tackle-nya. Jadi orang lagi juga terbiasa mengatakan sholat fardu, sholat sunnah,
puasa, baca Al-Quran jika tiba masa jangan tahu kagak ngerti cok, apa itu ayat, apa itu, dari mana, dan tidak bisa mengerjakan kebiasaan hariannya. Si tidak ngerti. Kabar gembiranya ada tetap mendapatkan pahalanya selama Today I don't feel like to win. Tidak boleh nyanyiin lagu orang. Copyright cok. Anda tidak kapok waktu itu nyanyi-nyanyi copyright. Astaga. Tavernier. Westburn, lagi-lagi kaki Anda tidak bisa dikondisikan. Bolanya mantul-mantul cok. McNair. Tavernier. Al-Waqtu di apa itu, bahasa apa cok? Wait. Welton again and again. Di la ta'arufah. Apa itu ta'arufah? Ta'arufkah? Ta'arufah. Gareth Bale. Come on. Lari. Aduh. Oke, sip. Dapat lagi. Lari lagi. Gareth Bale, ayo. Semangat. Ayo. Belakang aja udah. Gak kuat dia udah. Colney Bond. Watmore. Al-Waqtu di. Kayaknya Al-Waqta kayaknya. Megri ternyata bukan Megi mah pemain aduh, offside sit. Oke, sip. Welton again and again, memasang badan dia di tengah gawang. Bang, lu ada masalah? Tidak ada. Masalah apa yuk? Tidak ada masalah. Aduh. Yes, let's go. Tom Carroll got his second goal. Ya. Aduh, songong banget lagi selebrasinya. He's got his second goal. Gol kedua dari Tom Carroll. Gol kedua dari Ipswich Town di EFL Championship. Gila, Tom Carroll langsung menunjukkan kelasnya. 2 gol dalam 2 match. Ya, let's go. Kayak apaan gua? Payero. Sip, Welton, nice. Nih, Welton berapa save dari tadi coba? Apakah dia layak untuk diberikan kiper nomor 1? Sepertinya tidak lah ya, udah. Nomor sakral dia itu 28. Long ball nih, ayo long ball. Long ball, cuk. Nah, kan dapat kan. Kan nih long ball lu. Offside. Brr. Well, it was a close call, but he is just offside. Good finish, mind you. That's part of his game, holding the ball up and waiting for teammates to arrive on the scene. Ikpeazu, Payero. Allahu Akbar. Tidak masuk akal. Christian Welton, buset, on fire banget bro. Di 2 match pertama ini bener-bener, aduh, gila. Saya nggak expect loh dia bakal nepis itu loh. Udahlah, kebobolan. Oke, McNair. 1-1.
Middlesbrough menyamakan kedudukan. Dan ini kebobolan kita pertama. Goal against pertama kita dicetak oleh McGree. Enggak, McNair. McGree mah ya, beda orang. Oke. Build up lagi dari awal. Yuk, mari. Oke, Watford cetak gol. Tom Carroll kasih ke Lee Evans. Samorsi. Lee Evans shooting. Oh, oke. Nice try. Kebahagiaan tidak akan pernah datang kepada mereka yang gagal menghargai berkat yang sudah mereka miliki. Ucapkan alhamdulillah setiap saat. Ya, benar. Stojanovic. Paddy McNair. Pretty happy. Iya, bener juga. Dia senang lah bisa cetak 1 gol kan. Terlepas Middlesbrough lagi di peringkat 18, bisa menyamakan kedudukan. Sangat baik. Tom Carroll, Scott Wine kasih ke McColney. Ya, McGee. Ikpezu. Oke, masih Ikpezu. Trenier. Apa itu? Watmore. Ya, Samorsi. Kasih ke Tom Carroll. Aduh, Tom Carroll salah. Ya udah, tidak apa-apa. Dapat juga ternyata. Gareth Bale. Alah, passingnya. Salah komunikasi. Tidak apa, coba lagi yuk. Watmore. Payero. Kasih ke belakang McGree. Oh, dapat bon. Ya. Tarik dulu ya. Sip. Kasih ke sebelah kanan dari Scott Wine. Juan Bernat. Ya, baik sekali Scott Wine. Ayo. Tur. Tom Carroll again. 3 gol di musim ini, 3-3-nya dicetak sama Tom Carroll. Gila. Ini teori konspirasi apa ini, Cok? Musim lalu kita bener-bener musim lalu kita nggak banyak mainin dia loh. Dia nggak banyak mainin. Gara-gara kita punya Parkinson kan. Jadi dia kalah sama Parkinson musim lalu. Nah, musim ini Parkinson balik ke tim asalnya. Saya lupa di mana. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillah ya. Nih, kalau Anda misalkan anak sejarah, siapa sniper yang nggak pernah pakai scope? Ayo, sniper perang dunia. Saya lupa perang dunia pertama atau kedua yang tidak pernah pakai scope. Dia dari Finlandia. Asu, jangan Google Anda. Awas saya nge-Google. Tidak valid kalau Anda nge-Google. Well, the hosts, as you can see, haven't enjoyed the majority of possession, but their counter-attacking has been really good, particularly in the wide areas. It's been an excellent performance from them so far. Dapat? Iya. Aduh, kontrolnya Juan Bernat. Hati-hati. Maksudnya baik tadi, maksudnya Tom Carroll. Langsung ngarah ke Bon. Oke, sekarang malah Bon yang tidak kelihatan dari pramusim. Nggak kelihatan banget. Cok. Hal. Crooks. Payero. GG, oke lah.
Bagus Aspi. And I'm hearing the situation has changed. Scott Twain kasih mukul Nibon. Alex Scott. Gareth Bale. Shooting Gareth Bale. No. Ke atas. Yah, tinggal satu. Saya doang yang nonton. Tidak apa. And he read it superbly. Watmore. Tavernier. Forward with purpose. Peazu. Duncan Watmore. Paero. Aduh, duh. Sip. Belas jatuh sendiri dia. Nggak diapa-apain Sid. Jatuh sendiri dia. And into the last 20 Emang minutes. gak jelas anaknya. Evans. And here is Tom Carroll. Possession one. Duncan Watmore. Well, the counter chance looks very real. Watmore. Payer. Aduh, serak juga tenggorokan. This could level it. And it is the equaliser. Parity now. And who's to say what's going to happen? Nggak ada anjing. Udah gue cari di buku. Ada. The ball is running again at 2-2. Bukan sejarah Indonesia. Anda buku pasti sejarah Indonesia. Ada sniper yang tidak pernah pakai scope dari Finlandia. Perangnya pas perang musim dingin. Tuh, lagi tuh. Ada bekas luka. Mukanya tuh ada bekas luka. Bekas luka granat. Kalau nggak salah. Oh, no. Shit, oke, sip. Well, he's done really well, hasn't he? Great stop and then the reaction. Nice, Tom Carroll, ayo. Well, I thought that was the game. Fantastic work by the keeper just to keep them in this. Samorsi kasih ke Lee Evans. Oh, Samorsi, yes. Let's go. 3-2. Kembali mengambil keunggulan. Kembali mencoba untuk mengamankan 3 poin. Samorsi dengan tendaan kerasnya Thor. Coba siapa namanya? Simo Haiha. Kenapa dia nggak pakai scope? Karena kalau misalkan dia pakai scope, posisi dia bisa ketahuan kan. Kalau sniper biasanya ada pantulan cahayanya gitu, bisa ketahuan posisi dia di mana. Gitu. Makanya dia nggak pakai scope. Holy no! Well, here's the replay. Look, Watson starts everything off, and then through on goal, he just goes for power and smashes it past the keeper. There's no stopping that. What a great finish. And level again here. This has been quite the roller coaster ride. Oh. Well, let's see what they have in store for them on the break. Tremendous intuition to win it back. Out, ya. It goes out of play, and the pressure was there from the start. Kasih Gareth Bale. Lee Evans. So 2 minutes. Aduh. Pait. Ayo dong, mainin dong bolanya, ayo. Aduh. Pait. Oke, sip. Pait. Astagfirullahaladzim. Buang. Ya, dah. So the final whistle and the end of an evenly fought contest, but focusing on the hosts, what about their performance? Well, Derek, it will feel like a defeat in that dressing room. They had the game won and were in control, but they just couldn't see it out.
That's a real blow to 3 sama. Already no complaints Oke, whatsoever Tom Carroll 2 gol, performance in this game, Stuart. 3 Well, shots. he should be on the winning side after that performance because he was outstanding, especially in front of goal. But his team Liverpool defended masih so tertinggal 2-1. Info saja ini. Sekilas info, Liverpool masih tertinggal 2-1. Brr, 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 brr. We'd like to ask you some questions about the match. Oke. Lag enggak lag, aman kok. Harusnya sih aman. Saya sambil gua sambil nonton soalnya. At least but not least, asik. Bukan kentut itu. Saya nyeret kaki di bangku. Mohon maaf kalau kedengeran. Itu kaki saya nih. Lagi bang, nanti gue cari. Penakluk Konstantinopel, gampang banget itu. Have I got a chance of being involved in our next game? I'll think about it. Apa cok? Coba Anda cari pelatih lagi. Apa namanya? Coba game setting, kayaknya kompetitor mode-nya off. Astagfirullah, ngapain di onin? Udah merasa jago lu. Tim manajemen. Apa itu? You say I'm crazy. Dobra boleh di ini, Ando ya, boleh lah ya. Gareth Bale long shot nih, saya belum melihat performa dari Gareth Bale sendiri nih. Aspi ya sudah lah ya, udah lumayan. Joan Bernat tidak kelihatan juga. Gareth Bale belum kelihatan banget. Gak kedengeran. Penakluk Konstantinopel. Siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Lag ya Allah. Enggak, lag, aman kok. Yes, Liverpool baru saja menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Lawan Brighton. Roberto Firmino lagi mencetak gol di menit 54. Ayo, mari Liverpool 3 poin bisa. Dan ini dia starting line up kembali ke FIFA 22 kita. Gillingham starting 11. Gillingham tuh ya Felix tuh, harusnya kita bisa bantai mereka di sini. Ada Thompson, McKenzie, Chapman, Sithole, Oliver. Konstantinopel. Konstantinopel. Konstantinopel biasa Konstantinopel. Ini dia starting 11 dari Ipswich Town. Tidak berubah sama sekali.
masih mengandalkan kesebelasan yang sama. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan round pertama di Carabao Cup. Ayo mari. Kalau musim lalu kita bisa berhasil nyampe semifinal sampai ngelawan Wolves dan kita berjuang sampai detik terakhir lawan Wolves, tapi kurang beruntung kita. Ya, tapi ya sudahlah ya. Kita coba lagi musim ini. Kita dikasih lawan yang sedikit ringan sepertinya. Di atas kertas sedikit ringan. Gareth Bale kasih ke tengah. Lee Evans, oke. Tidak dapat. Dapat Morsi, tidak dapat. Oke. Sithole. Hati-hati. Thompson. Ayo John Bernat. John Bernat. Bagus sekali. Aduh, passingnya ayo. Scott Wine kasih ke tengah. Tom Carroll kasih Lee Evans. Masih Lee Evans kasih ke Gareth Bale. Ayo Gareth Bale ke tengah. Aduh. Gareth Bale dapat sundul Gareth Bale. Oke. Masih belum Gareth Bale. Masih belum kelihatan. Ayolah, belum kelasnya Gareth Bale ini kayak gini. Ayo. Dapatkah? Tidak dapat. Sithole. Oke, awas sayapnya. Ando, ayo Ando. Ayo Ando, ya Allah. Anda minta elah jelek kali, Pak. Morsi, kasih Lee Evans. Oke. Tom Carroll, ya. Oke. Di blok, nyangkut. Masih Ando. Ya, bagus Ando. No offside. Ya, sepi ya. Sepi. Kan akhir-akhir ini emang rame sama kalian aja. Semenjak udah sebulan waktu itu kalau streaming. Sip, Welton kasih ke sono, Scott Wine. Ya. Alah, itu bukan ya Muhammad Al-Fatih betul. Turki Ottoman. Jangan di ini semua dong. Bagus sekali Ando. Buang langsung. Dapat Carroll, Tom Carroll, dapat itu sama Morsi. Oke. Ayo Anda buktikan bahwa diri Anda bisa. Offside kah? Ya offside. John Bernat. Oke, kasih Tom Carroll. Ayo Gareth Bale maju. Yes, Gareth Bale shooting. No. Nice. Ya, Scott Wine. Shooting Scott Wine. Aduh, ya Allah, masih di save. Padahal itu shooting udah bagus banget. Kalau salah bukunya jelek. Tidak salah. Alamak, Jang. Skill move kayak gitu tuh. Males banget. Long bola. Aduh, kenapa nggak ke Gareth Bale ya? Gareth Bale kosong banget itu lari ya. Gak kuat apa kakinya? Ya, bisa jadi. Out. Ya, bukunya harga 60.000, gue udah beli di pasar malam. Waduh. Tom Carroll kasih ke, oke, dapat Westburn. Kasih ke Gareth Bale, please onside. Offside loh.
Ayolah, masa lawan Gillingham aja kita nggak bisa menggiling Gillingham. Ando. Iya bagus. Kasih ke Gareth Bale. Could cross it in here. Must be. Oh, astagfirullahaladzim. Handsball. Penalti. Yes. Come on, penalti buat kita. Maghoma. Tapi kita penalti juga nggak pernah ini. Nggak pernah, nggak pernah masuk. Coba nih ya. Can he make it 1-0? Tuh kan? Nggak masuk kan? Coba. Gimana? Tutor penalti dong. Tutor penalti 2022. Buset deh. Kagak masuk dari tadi penalti. Hari ini udah ada 3 penalti. Saya juga main Division Rivals gak masuk itu. Buset. Kuat amat nih orang. Ya. Corner kick buat Gillingham United. United kan ya? Ya sih, tidak tahu lupa. Mokol nih Bon, ayo. Lari aja. Scott Wine, ayo. Scott Wine. Bisa. No. Aduh. Padahal udah mau nge-shoot. Udah terbuka lebar, bagus Ando. Dapat lagi. Yuk. Lee Evans. John Bernat. Capek dia, aduh. Ada stamina, bro. John Bernat. Sithole. Lee. Tutonda. Ya. Ya, Ando sudah melakukan beberapa aksinya dia. Oke lah. Oke, Scott Wine lagi-lagi bebas. Scott Wine shooting. Kira udah gak live up. Masih live. Tenang. Hari ini saya masih sampai malam kok. Kita bisa tarik PS4 2 jutaan ada nggak bang? Buset, PS4 apaan 2 jutaan? Tidak. PS4 4 juta. 4 juta 5 juta. Nggak tahu ya kalau misalkan yang second atau di reseller mana Anda beli. Paling barunya 4-5 jutaan lah. Itu pun baru PS4 Slim. Buset. Kasar itu. Aduh, handsball. Sithole. Ya, baik sekali tadi. Kasih Scott Wine langsung over top. Aduh, kenapa over top kayak gitu? Halo. Itu padahal kalau on point enak banget itu larinya. Aduh lah, salah lagi. Nice. Ayo Scott Wine. Lari lagi Scott Wine. Kasih ke tengah Scott Wine. Ya, Gareth Bale kosong. Ya, ayo mari. Kasih ke tengah lagi Gareth Bale. Scott Wine. Scott Wine jangan bon. Ya Allah, kenapa ngebon? Ngebon lagi. Kebon. Aduh, Thompson. Vincent yang lari, please. Sip. Oke, nice. Push shot. Liverpool 3-2. Let's go. Brighton, buset. Lawan Brighton udah kayak lawan Madrid ini, mohon maaf. Onside please. Offside lagi. Tucker langsung ke depan, arahkan pada tahu siapa itu, Lee. Sithole.
Ya, mari. Ando. And executed. Ayo Gareth Bale. Lee Evans. Wah. The defenders. Eh. My goodness, the importance Astaga, of getting astaga. there was not lost on the keeper. Gergetan sendiri cok main beginian. Oliver. Oliver. Nah kan. Thompson. Yang kayak gini nih. Yang kayak gini nih. Now they've broken through. 1-0 here. Tapi namanya beli PS4 gak jadi. Started 1-0 here. Atau boleh beli aja tapi ya harganya 2 juta. 2 juta mah PS3 bro. PS3 2 juta. Buset, Gillingham dari tadi nggak megang bola loh padahal loh. And they trouble the opposition this time. This could square the game. Waduh, pakai mod FIFA, mod bang FIFA-nya. Tidak, saya tidak pakai mod. Other things. Well, that was a big chance, and really he should have taken that. But let's give credit to Ayo, the Gareth Bale. goalkeeper. Ah. It's a decent save. And the problem not completely solved. Tremendous vision. Will it happen for them? And space for the cross. Alah, And that was a very fine read. aduh, tolong. Sip, dapat. 20 minutes to go. Sip. Nice. 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 Bale. Nice. Bond. Nice. Alah. Kenapa main musuh, cok? Quality defending. Vincent yang dapat. Ah. Nggak mau duel loh Vincent yang loh. Duh. PS3 bisa main FIFA 22 nggak bisa. FIFA 15. Thompson. Ben Thompson. And the Oliver. emphasis is on creativity. No. Please, pahit, amit. Possibilities in the centre. Anu, masa Gillingham aja loh. Astaga. Plays it back. Not showing good patience. Astaga. Finish. And a fine Sip. tackle. Ya. Evans. Bale Ya. on the attack in the closing phase. Tom Carroll. Aduh. Once more. Susah amat ya. Kontrol bolanya. So almost at full time, and it hasn't quite gone to plan for the visitors, has it? Stuart, interested to get your take as always. Well, they've certainly lacked a goal threat up to this point. There's been little invention, no real combination play around the box, and the crosses have been erratic. But there is Aduh. still time to find that moment of inspiration. Bocah dapat aja lagi. What can they do from here? Oh, big chance. It's Sip, still alive. bagus Walter. And problem solved for now. Bale. Aduh. Now with Ayo Bon. Scott Wayne. Shooting. Yes. Let's go. level again. Let's go. Double scenes. Yes. Come on. Well, here we can see it again. Let's go. It's all about the pace of the passing. One touch, slick movement, and it's just as good. That's an excellent goal. Menit 85. 1 sama. Fab ngapa? Kenapa? Ada geluduk. Emang ada. Gua kayak lu FIFA-nya. Gua mau kayak lu FIFA-nya. Berarti PS4, Bro. PS4 FIFA 22. PS3 ada FIFA 22, cuma grafiknya nggak kayak gini. Tuh. Terus stadionnya juga nggak kayak gini. Excellent challenge. Komentatornya juga beda. Aduh, langsung serap saya. Bale. The referee's letting it go as they keep the ball. Bale. Takes the shot. Bon! Oh, a goal! No way! And is that going to be the one that wins it for them? There's every chance, and the fans are lapping this up. No way! Bekal nih, Bon! Gue turu ya, aman, santai. Really good bit of play. Watch how he turns his marker and 2-1. composure to finish. That's a top class
Wah, keren. Keren. Mantap sekali. Yang lain berkemana, Fab? Tidak tahu saya. Keren sekali, mantap. Mantap. 2-1. Itu akan mengunci kita dan memastikan kita lolos ke babak selanjutnya, ke round 2 di Carabao Cup. Let's go. Mantap sekali. Ayo, tinggal 1 menit. Semua hanya bergantung pada waktu. Tinggal menunggu. Belakang aja. Aduh. Hanya tinggal menunggu dan bertahan. Ayo, mari. 2 menit. Ayo, sit. Tiup fluid. Peluang terakhir. Buang. Ayo, buang. Sit. Yes. 2-1. Menang dengan drama. Gila. Itu bener-bener speechless banget saya, Pak. Bisa gol itu McColney Bond. Jauh. Tidak ada ekspektasi ke sana. Kirain saya nggak lolos loh ini loh. Ternyata ada keajaiban. McColney Bond 1 gol 1 assist. Itu dia. Nih, Anda lihat highlightnya. Ini Gareth Bale miss. Dia nyundul kalau nggak salah sini. Ya ke atas ya. Ya ke atas. Oke, sip. Ini McColney Bond. Penalti kagak masuk. Astagfirullahaladzim. Terus Gerard Sithole. Gol pertama di pertandingan kali ini salah dari Azpilicueta, kesalahan Aspi itu. Nggak nutup si Sithole. Nah, malah ketarik. Itu dia. Finishingnya sebenarnya nggak terlalu bagus. Itu ke tengah finishing dia nih. Cuma ya gimana? Tuh dia ke tengah finishingnya. Oke, ini Chapman. Dia nge-save. Dar. Itu by the way 2 orang bisa jatuh kayak gitu loh. Nah. Gimana dah kronologinya? Kok bisa ketipu gitu? Oke, lanjut. Gol Scott Wine. Ini counter attack cepat. Dan ya, kerjasama tim back heel. Gila. Keren banget. Tiki taka gol. Let's go. Terus ini dia gol terakhir yang membuat drama. Wah, keren sekali. Menit 90. Bener-bener. Wah, tadi sampai suara saya habis, Cok. Astaga. Serak banget ini, serak. Post match interview. Have you got time for a few questions? Wah, ada apa ini? Belum? Masih live up. Masih. Lah iya. Suaranya di live pasti. Udah. Gua keluar. We have to stop switching off defensively, don't we? Ya. Hashtag 7 apa nih? Hashtag 7 nih. Astaga. Liverpool hashtag 7. Tidak. Menang ini 3-2. Apa kalian tahu hashtag 7? Kalian. Orang cuma ada Anda sama saya doang, dap. Cuma ada lu doang. No further questions, thank you.
I made I made some mistakes, boss. Okay. But I'm so happy we got the win. If you give me another chance, I know I can play better than I did today. Okay? Keep working hard. Don't pressure yourself. Okay? Hashtag 7 tapi bukan nomor punggung CR. Saya tidak tahu apa itu. Oke. Dap, tar lu Dap, gua mau gacha. Bentar. Save and quit. Ipswich. Mau gacha pack kecil doang sih, nggak ada pack gede sih. Ada pack gede cuma saya tidak mau buka. Nanti saja. Oke, mari kita main Ultimate Team. Dan karena FIFA 23 udah keluar, ayo Liverpool 3-2. It seems you disconnect. Did not finish. Ya maaf ya. Saya waktu terakhir main kesal karena dibantai 5-1 sama musuhnya. Sudah, mohon maaf. Final blow. Ini aja final blow saja lah ya. Tiupan terakhir. Ini ada Football Festival, Commanding Presence. Kayaknya Football Festival saja, lebih cakep. Walk on with hope in your heart. I'll never walk alone. Oke, kita coba ini pack. You'll never walk alone. Ini ada beberapa. Ini ada 75 plus. Ini ada gold player pack. Ini ada jumbo gold 26 pack. Oke, ini coba 75 plus dulu. Rated. Oke. Gold rare dari Ekuador. Siapa ini? Pemain Genoa, Caicedo. Oke. 78 ya, nggak apa lah ya. Lumayan buat ini SBC. Terus gold player spec. Nothing but player to build out your ultimate squad. Include 12 gold player. Ini apa? Jumlah bla bla bla. Including player and consumables. 3 rare. Ini saja. Ini karena 1 rare. Dari yang kecil dulu. Oke, gold rare doang. Camp Brahim Diaz. Sepertinya saya udah punya Brahim Diaz deh. Udah punya kayaknya. Nah kan udah punya kan. Brahim Diaz tidak bisa dijual. Ini juga tidak bisa. Sudah. Ini terakhir. Ini sebenarnya ada 85 plus 5 player pack, cuma saya tidak mau buka. Kenapa? Buat kenang-kenangan FIFA 22 aja. Ntar jadi misalkan saya sudah tidak main FIFA 22, Afria, CDM, Red Bull Leipzig, Laimer, saya tidak tahu siapa itu Laimer. Red Bull Leipzig. Nah, ada 1 duplikat tuh.
Gue lihat-lihat. Rossi. Aduh. Udah. Mari kita coba main online deh. Division Rivals. Semoga saja tidak nge-lag. Semoga. You say I'm crazy. Nah, ini coba ya preview boleh lah ya. Kayak jelek Brazil. Previewnya jelek ya sudah. Siapa lagi tuh Dante? Waduh. Tidak ada promo-promo baru, tidak ada apa-apa lagi. Udah. Oh, ini bisa preview. Preview lah. Siapa lagi Helik? Tidak tahu saya dah. Ayo main. FIFA Point masih dijual saja FIFA Point, buset. Buset. Division Rivals. Mari main. Mari bermain. Yes, all the bells are ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my sword and shield. For some reason I can't escape. I gotta run, never should run. Aduh. Put Ultimate Team ayo. What we can't complain about today is the weather. Absolutely perfect playing conditions. I'm your match commentator Derek Ray, and sitting alongside me, the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player Stuart Robson. And we have action from foot rivals coming up for you. It's the Royals against the Royals. Well, Derek, when looking forward to this game, you can't help but notice there are some great matchups all over the pitch, particularly in those central areas. Whichever team wins more of those battles will win the game. Cristiano Ronaldo. Using all his defensive acumen to cut it out. Oh, dapat Well, offside, I rather offside think he was was. caught in two minds. Well, he just needed to go elsewhere with his pass. He showed a complete lack of awareness there. You know, when Ronaldo is on the pitch, we tend to think he'll stamp his authority on the game, Stuart. What in particular do you expect to see from him this time around? Defenders, Derek, hate playing against players with pace, and he's got plenty of pace to run in behind. Oh, he does okay. it cleverly. He comes short, then spins in behind, and then he's 1v1 against the goalkeeper, and he usually finishes it off. No nonsense clearance. Ah. Rafa. Aduh. Crisp tackling. Ya, dapat. You've got to keep the ball a bit better than that. Aduh, kenapa sih ini suruh nyundul dah? An astute piece of defending. And Thiago. Dapat Frimpong dapat. Oke, sip. And he favours the inside route. And Ronaldo. Ronaldo. Ah. They couldn't take advantage of the Aduh. opportunity. Kirain saya masuk, Cok. Played in by Ayo, Thiago. Virgil. Not quite the clearance they were Buset. high. Penonton di kebok. And the danger Aku hadir, Fab. Aman. Berarti saya masih ada yang nemenin. Gabriel Jesus. Tidak apa kalau misalkan Anda mau DC aja. Bruno Fernandes has it.
Kalau misalkan mau DC aja bro, santai aja. Bruno Fernandes pulls it back. Body in the way. And now passing it through. Weh, Was likely to do his job under no pressure. nice job. Gak apa. Able to deal with the threat. Bagus sekali Virgil. Aggression lagi. Bruno Fernandes. Aduh, Defensive Brazilians to show dan gue dapet. they've got it Dapat now. lagi. What can they do? He has time to play it over. Rashford. The Alah, flag has gone up. Well, he has to work absen on Pak, the parah nih. side there. He didn't Udah, read udah. the situation at all. Udah saya itu udah nggak kuat teriak-teriak. Mane. Well, not the greatest pass. Easily intercepted. Rafa. Well, it leads to the goal. Buset deh, kagak masuk He's cok. outdone himself. Wonderful save there. And Thiago responsible for the corner. Making sure nothing came of it. Every goalkeeper would expect to catch that one. They do like to press whenever they can. No way. The hosts have dominated the flow of the game in the last 15 minutes and created a hatful of chances. But when you're enjoying that amount of possession, Gap Jazz. you need to make it count. Wah gila nih orang, bisa kayak gitu ya. He almost headed it in. Bruno Fernandes. Ah telat ituannya, telat apa namanya, telat passingnya. Udah keburu ketutup. Modric. Ya. Nicely timed tackle. Ronaldo. Thiago distributing shrewdly. Aduh, astaga. Into a penalty now, but they Astagfirullahaladzim, ya Allah. These fans, they're urging their team to score here and take the lead. Kurang bagus apa itu? Elah. Masih aja, masih. Aduh, nih kenceng amat, nih curut larinya ya. Aduh. Out. They could pick out a teammate. Well, he's lost it. Ya. Can they be creative from here? Ronaldo in position to give them the lead. maybe. Buset, Alisson. Incredible save, and he snuffed out any sign of danger. Played in by Thiago. Struggling to get it away. Well, they survived the attack. And that was a very fine read. Bruno Fernandes. Rafa. Buset. Back for a Kok nggak masuk sih? And you don't want to lose possession there. Body in the way. Mohon maaf nih, mulai stres nih saya nih. Nggak masuk bola. Dari tadi. And it's Gabriel Jesus, Ya, offside. unable to get himself back on side here. Well, he was always going to be Hampir offside. aja. That was the wrong option. Cristiano Ronaldo. Rafa here. Ronaldo. Can they forge ahead? Oh, he's blocked it. Over the touchline for a throw-in. Aduh, benar-benar. Thiago. Rafa. Crossing possibilities. Frimpong, shooting. Ah, elah. Gitu shootingnya. 6-3 sih shooting dia. Ya udah. Draws to a close. Keren sekali itu bulat-bulat. Buset tuh yang pojok atas itu kelihatan tuh. Kelihatan itu pojok atas itu. Mau ngapain Anda? Nonton di pojok atas itu. Hah? Boro-boro yang di atas yang bawah aja kayaknya kagak kelihatan itu ketutup banner. The teams are ready to have a go at each other again,
as the second half commences. Marcos Acuna. Here is Thiago. Cristiano Ronaldo. And he's given us away. Aduh. Rashford. Thiago. Yes, akhirnya. Let's go. Samena mena waka waka samena mena sangkarewa. Yes, this. Mane. Luis Diaz. In the right place to cut out the pass. Marcos Acuna. Rashford. Rafa. Yes, let's go. Quick goals. Will it turn out to be the two-punch knockout? The second goal for them here. 2-0. Sudah terpecah, sudah kutukan-kutukan tidak jelas itu Alisson. Udah bener. Salah will know that the pass needed to be slightly better. Well, as you can see, the hosts have controlled the possession. Yeah. Passed it well, their movement's been good, and they've been well worth their lead. Could get even better here. And the goalkeeper Back will dia drive it. Van Dijk juga loh. Not high quality defending. Shit. Breaking at pace. Well, they drop it. Really high class goalkeeping from Courtois. Selamat malam Bang, halo, selamat malam. Datang lagi Anda. Too close to the goalkeeper to Buka really Polos put it official. Terima kasih sudah datang. 30 minutes left for play. Aduh, salah. And he takes Hadir lagi Bang, mantap sekali. and attempting the through ball. The pass in Mantap. behind the defence. Quick thinking from the keeper. And a poor ball. Terima kasih. Aduh, buset deh, dia freestyle gitu. Modric. And Mohamed Salah Dapat now. ya. And routine for the keeper in the end. The cross far too close to him. Tidak ada pemain nih. Langsung ke kanan. Dapat Rafa ya. Bruno Fernandes. And no problems whatsoever for the goalkeeper. Berapa jam? Udah 2 jaman lah Promising looking ball. kayaknya. Good looking sequence. Luka Modric. Oops. And they slot it home. They've given it away. Offside. The flag is up. Offside. Well, that's just a lack of... Iya, 2 jam. in an offside position. And the referee now going back to deal with the earlier incident. A yellow card it's going to be. Overtop. Aduh, kenapa ke Ronaldo, Cok? Jangan ke Ronaldo. Ke itu, ke Smith-Rowe. Dari saya apa tuh? Bentar dulu, bentar. Support. Dari saya live tadi, Abang live juga. Hah? Maksudnya? Maksudnya gimana? Dari saya live tadi, Abang live juga. Lost here. Hah? Anda tadi, Anda punya channel, YouTube channel. Maksudnya gimana sih? Tidak paham saya. Oh shit. He can. Offside. His team a real Offside. opportunity. Oh, tidak. Momentum is with them. Oke. Tidak apa. Well, it's a goal you'd 2-1. expect him to score, but he Oke, kept his Polos goal official. and Oh, he ada was channel Anda. Nanti saya cek deh. They get the ball Nanti gue moving cek. once more, and you feel the belief is back for the Royals. Now we're inside the final quarter of an hour now. Ini musuhnya baru beneran main bola nih. Dari tadi nggak apa-apain musuhnya, kagak main bola itu.
what can the Royals do from this position? Bruno Fernandes. Ronaldo. Oh, The teams separated by 2 goals now. so let's go. No way. Wow, how clean did he hit that? The keeper was never going What to a save it. goal! It's a good goal, that is. What a goal. Maksudnya tadi saya live, saya lihat abang live juga. Oh, alah. 3-1 the current scoreline here. Let's go. Gila dari jauh gitu, bre. Knock ball. Ya, Bruno. Astaga. Nice try. And the substitution will Waduh, Haaland masuk tuh. Kan. Gabjas diganti Haaland. Modric. Salah Aduh, buset, kenceng amat nih. using all his defensive acumen to cut it out. Kenapa ke situ bukannya ke sayap? Astaga. Haaland. No, salah. Kesalahan. Finish. Sip. Excellent save from Thibaut Courtois. Hehehe, hampir aja kebobolan. Over the byline, and the corner kick to come. Ya Allah, Liverpool masa 3-3 sih, seri sama Brighton. Ya Allah. Cristiano Ronaldo. It's with Rafa. And return to Ronaldo. Aduh, Well, not the greatest pass, easily intercepted. orang mana bang? Saya orang Jakarta. And an example of a counter-attack that went nowhere. Haaland. Body on the line. Sip. Waduh, In it goes. offside. But it will not Offside. stand. Tapi golnya keren. Kalau gol, walaupun kalau gol, golnya keren. Itu bakal keren golnya. Sumpah. Salah, cok. Tapi nggak apa. Ball there, Nelson Semedo. Rafa. Dia udah nekel duluan, astaga. Bruno Fernandes. Onto Ronaldo. Textbook defending inside Oke, the box. 3-1 menang. Referee blows for full time. It ends in a victory Good for the game. home team. No complaints from the fans here. Well, Derek, it was a comfortable win in the end. Fully deserved their victory because they dominated every aspect of the game. Every aspect. Udah kan? Nggak ada yang nonton. Ayo yang main FIFA. Aduh, ya ampun. Nyari lawan saya. Ayolah. Masa nggak ada lawan? Malam anak Kalbar, bang. Salam anak Kalbar, Kalimantan Barat. Sip. Selamat datang, mas. Jangan lupa subscribe. Asik. Ya, udah pastilah ya, subscribe. Lupa saya. Udah ada kemarin, mantap mas. Main apa ya?
Aduh, salah lagi. Aduh, ya ampun. Mantap sekali. Division Rifle. Aduh, gimana sih? Astagfirullahaladzim. Nah, pas sekali. Yuk. Yes, thanks as always, Derek. We've got two good teams here, so I'm anticipating a really good game. The atmosphere is electric inside. Woi, DC sini. And hopefully we're not disappointed. Ayo. The lineup for the Royals. Thibaut Courtois is the keeper of choice. Virgil van Dijk plays alongside. Buset, ada yang nonton, Cok. Kirain gua nggak ada yang nonton, Cok. Rashford in the wide positions, and the focal point in attack today is Cristiano Ronaldo. Kirain gua nggak ada yang nonton. Lah, daripada gue bosan kan nungguin loading lama. Tidak ada interaksi, ya sudah. The outcome is a goal kick here. Let's have a look at the initial 11 for the visitors. The initial 11, asik. Joao Cancelo starts. Cantona. And the story in attack is one of a strike partnership. Poor pass under no real pressure. Ntar lu bro, Anda kalau mau tidur duluan aja, ntar saya nyusul Discord. Saya lagi seru main ini. Tar, paling 1-2 match doang kok. Astagfirullahaladzim. Ini kalau saya kebantai saya udahan. Ben Yedder, Cantona. Cantona ini kartu icon nih. Aduh, buset, jago amat nih orang. Buset.
Deh. goals as they apply the pressure. Ben Yedder in with a chance. Untung aja Not nggak. to be for him. He went for power over placement. Well, you're right. He decided to go for the power, which in the end he couldn't control. He'll be furious with himself. That's a big miss. Sip. And the attacking Aduh. options appear plentiful. Permainan saya kayak udah ketebak gitu loh sama dia. Well, possibilities in the centre. Excellent defending. Sip. Ronaldo. Rafa. Just not Aduh. looking confident in possession. Kasih ya. Marcos Pokoknya Acuna. skip lapangan tengah. Selalu gunakan saya. Ois, mantap. Aduh, cutbacknya Making kurang. high pressing work for them here. Chance to cross. This is Thiago. This could level it. Astaga, Ronaldo. Kicking himself. Bro, The opportunity presented itself, and they really kenapa should be bisa level. nggak gol They kayak gitu have to coba? be more composed, more clinical if they want to get back into this. Could be dangerous. Can he finish? Tremendous block. Very quick thinking there. Bagus. Nkunku. Ben Yedder. Really getting stuck in. Grealish. Dapat ya. Made it look simple, really. And the Oke, pass not ya quite kalah as belum, masih And a 1-0. throw in then. And he read it superbly. Grealish. He has time to play his over. Cleared away. Bruno Fernandes. Rashford. Looking for that final pass and for that chance to level the game. And return to Rashford. Aduh, salah. Kenapa ditarik dulu tadi? Harusnya langsung passing aja. And there you can see it. The visitors haven't been able to control possession, but when they have won it back in midfield area, Ah, Gomez nggak bisa lari. has been excellent. They'll be happy with the way the game's going at the moment. Cutting the ball back. And a goal to Kalah. increase their advantage. It's a 2-0 Kalah kualitas pemain ini, cok. 2-0 now. Kualitas pemain gue gold player kan. Dia shapeshifter, team of the week, team of the season, ya Allah. Marcos Acuna. Can they trouble the opposition this time? Buset, anak orang itu. Throw-ins given. Bruno Fernandes. Ya, It goes. But it will not stand. offside, astaga. It looked close, didn't it? He certainly Elah. making that clear to the linesman there. Aduh, bener-bener. Hakimi. Ya, And saya the juga. flag does go up. Must have been close. Tapi dia offside tidak membatalkan suatu gol. Well, closed Alamak, straight away. jago juga nih orang nih. Ngerti main lah. Now can maksudnya. they counter clinically? Defenders need to cover. Ada orang yang pemainnya bagus doang, tapi nggak ngerti main. Made it look routine. Siapa contohnya? It was Saya. but. Favouring the short one. Ruben Diaz. Buset. To cut it Buset. as a missed opportunity. Itu kayaknya tadi yang gol Ronaldo tadi masuk klip. Saya bikin short deh itu deh. Rafa. Ronaldo. Marcos Acuna. Aduh. Efficiency personified. Ya loh. Walker. And a
terms of added time, a minimum of 1 minute. De Bruyne. Well, a shocking pass, really. And with that, the first half. 0-2 sih kayaknya. #7. Apa sih? Kan kalah belum, santai. Kalau misalkan wasit belum meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, belum kalah. Sapeng. Aduh, ya ampun. Habis ini udahan lah ya. Daripada bocah-bocah Discord, daripada anak-anak Discord udah pada cabut duluan, kemudian saya udahan habis ini. The teams are ready to have a go at each other again as the second half commences. Jack Grealish, Kevin De Bruyne. Astaga. Ben Yedder. Using his body to good effect. Dapat. To win the ball Aduh. high up the pitch. Still possibilities. Astaga, nih orang pakai main berapa jari sih? Main 10 jari kali di buset deh bocah. Well, last gasp defending, but brilliant defending. Tangan kok ya cepet banget I gitu still loh. can't believe that didn't go in, Derek. What an incredible save. Ya ini FIFA, saya tahu ini FIFA bukan PES. Thiago. Alah, Well cleared away. Superb bukannya ke defensive Thiago, judgment to ngapain end ke the situ? attack. The pass could do damage. Can he keep his composure? Well. How many players would have the confidence to try that? Simply magnificent. Baru menang tadi 3-1. Baru cetak gol indah. Rather comfortable for them. Langsung kena lawan kayak gini, astaga. Tolonglah IE. Kasih gitu, saya mau naik divisi. And the danger's still on. Ya kali divisi 8 terus, See what they Cok. have in store for them on the break. Ronaldo. Ya. Bruno Fernandes. Dapat. Acuna. That's someone to play it to. Well, he missed the Astaga. target and then some. Kemana itu? Halo. Anda tidak pada di Discord. And out of play it goes. Discord. Disappointing pass. Rafa. And Bernardo Silva has it. And giving the ball Marquinhos, Jack Grealish, astagfirullahaladzim. Well, it could be on for him here. Ya, A chance. offside. Keep himself onside, Untung offside. Astaga. Bernardo Silva. Bruno Fernandes. Spot on with that tackle. And the referee takes exception to the challenge. Free kick. Ini orang ngerti main, coy. And the advantage accrues to the attacking side. After the foul, a chance to contemplate what is next. And perhaps a goal from this free kick. It's there for him. Ya, let's go. Let's go. Ya, elah di pause lagi. Iya, ya saya tahu kalau misalkan nge-pause mood lawannya jadi berubah. Jadi tidak berkoar-koar nih. Gitu. Saya tahu itu permainan mainan mood. Mainan mental bukan mental sih, moodnya dimainin. Let's go. 4 goals in this match now. 3-1 it Ya, is. dia nggak ganti apa-apa kan? Ya, sudah. Oh, ganti ding. And with that, the attack fizzles out.
Tapi ya kali ganti habis setengah menit. Bullshit, bullshit. Bullshit El Shaarawy. Ruben Dias. 3-1 ketinggalan ya, Cok. Ya ayo Bernardo. Astaga. Aduh. Set langsung dia langsung masang ini, Cok, highline defense. Excellent defending. Sip. Ayo. No. Astaga, pemain dia gila ya. Moving forward effectively. Interception to snuff out the danger. Beautifully disguised ball. Wah gila, lu nggak lihat itu dia muter-muter kayak gitu? Orang gila nih. Tuh, lu nggak lihat itu dia muter-muter. Kemedipu. El Shaarawy. It's A very good tackle. Marcus Rashford. Here's Ronaldo. alamak. Almost effortlessly. Oh, a perfectly timed pass. Courtois. Going in. No. Pressure high up the pitch, but into the keeper's gloves. Jeremy Frimpong. Bruno Fernandes. Ayo Rafa bisa. It is a decent looking attack here. Ronaldo. Not out of the woods yet. Well, good defending, clattered out of there. Kevin De Bruyne couldn't keep the ball. So the final whistle. Alamak, Jang, itulah itu kalau bola-bola kayak gitu tuh pasti kualitas pemain, bro. It could be up for grabs. And the keeper put to the Anjir, test. diremehin He gue. comes through it. Dicip-cip gitu bolanya. Ya iya sih, emang saya cupu, saya tahu. And that's a Cuma straightforward jangan stop. kalau cuma menang 3-1 jangan belagu. Fine reading of the situation. Valverde. Here's Ben Yedder. Ya, And sudah. that is the end of the game. It goes into the history books as a home defeat. Well, Derek, I thought it was a subpar performance from them. Just didn't look as sharp as normal. I don't think they deserved anything from the game. Bajunya baju AC Milan. Udahan. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Terima kasih banyak. Udah. Berarti kita berjumpa di minggu depan atau enggak besok lah. Ya, terima kasih banyak yang sudah nonton. Walaupun di akhir biasanya ya udahlah. Terima kasih. Dah. Selamat malam. Asik, selamat malam, Cok. Dah tidur.